Mwaramutse neza? Yego. Makuru yanyu? Ni meza cyane rwose kurusha uko ubitekereza. Boss ngiye ntago ari meza narabona akazi. Yego rwose birasa nabyo, gusa muraza kubona akazi bitewe nuko mwitwaye muri interview y'akazi kanyu. Boss ngiye rwose nifitiye icyizere ko akazi ndi bukabone. Cyo cyizere ni ndatagifite sha wa murya kariho. Base kandi ibintu kadore kabasangira ubusa bita n'ibisambo. Ndasa nindi saka kwitira igisambo. Ntuwe hari undi se ndi kubwira. Ngo mbabwire basha, ndagira ngo mbabwire yuko uri mukomeza gucocyorana hagati yanyu. Nta numwe uri bubona akazi. Boss ngiye rwose ndamutse mbuza akazi. Byaba bitewe n'aka kagabo kareshya nk'ifuni hambe. Wese kandi winuka. Kandi nawe uresha n'inzira ijya guhaha. Akoresha na bote naba muremure pe. Yewe, akoresha n'itron nabasha kwigonda. Nta mugufi pe. Aho bigeze rero ngubu ngenda arambiwe. Muremera gutuza dukore interview y'akazi kabazanye cyangwa mbisubike nge kwishakira abandi bakozi. Boss rwose reka twikore byatuzanye urekane ni kadage. Sawa nari utaza kuza kuraka kadage iraza kubura akazi. Twaye iki? Natwe twagiye boss. Yego murakoze kuma umwanya wanyu. Ubundi se mbere ya byose muza akazi kabazanye hano. Yego gose ngenda kazi. Ndetse utakaze sha. Yego twibutse wowe uvuze ngo rakazi. Numvise mutanga itangazo ko mushaka inkera gutabara. Iwanyu bariya Umva cyagisazi neno. Ese boss ndabeshya. Usibye no kubeshya ahubwo ndumva nanakwirukanye interview itaratangira. Aha reka mwe urutambaza kwibonera yo mugati. Nata wewe tubwira akazi kabazanye hano. Ubundi mwavuze ko ari akazi ko kogosha ingurube. Bana we, biri wa muntu watsikaga ngo nabyo nzi. Boss wadukirano naga arivyo. Iwanyu bariya huyese. Uko giseka nk'inkweto imaze imyaka 10. Ubundi muri make rero akazi kabazanye hano. Yego. Ushize twaye twatanze itangazo kuri radio Rwanda ko dushaka abakozi babiri bo gukora mu rukiko. Uko wifashe gutyo. Nacyo dukomeze boss. Okay byiza cyane. Ubwo ndumva twatangira noneho. Abagira vanye ifite morale boss. Mbere na mbere ndashaka kubanza kumenya amazina yanyu. None se boss nge waranyibagiye. Mwanya wo kwibagirwa se ubwo nakumenye ryari. Mbira amazina yawe vuba. Ubundi bya amazina yanjye banyita. Turashize none. Inde. Ubwo syo sinora nandi bashobora kuryandika sha. Kandi warize. Nize nagahagije akyaryandike. Reka da nanjye sinarishobora menye. Ubwo ye kwandika izina ryawe ndabona ndibuzane telefone nkarifata muri code kugira ngo ngiye murandibuka. Wagiye kuri wowe rata. Yibira gusaba gutega amatwi kumva neza. Yego bakwita nde? Nitwa. Naragenda. Dana. Boss. Yego. Utanyandika kandi nakubwiye izina ryawe. Ese ko numva kuvuga nkagira ngo uri kubara inkuru. Ahubwo Kizimana ku karere banyweye izina rimwe. Ko nawe babwiye hano dushaka abakozi babiri baza gukora hano mu karere. Boss ibyo birumvikana. Ubwo se akazi gahagaze gute? Ducunguje uburyo umwete rero umuntu uri ubona akazi ko gukora hano mu karere agomba kuba afite bino bikurikira kuri list. Cyambere kiragira giti. Uragomba kuba nta mugore ufite. Ko mfite 200 se. Ariko nibukamo 5 bonyine. Tubwira 5 vuba. Uwa mbere Kansirida, Maraya, Nyiragashokoro, Nyiragakenyi, Pensioza. Abo nabanje gose. Ese boss kandi hasigaye 155. Turashize none. Wewe waruguru bihagaze gute? Mfite umugore umwe. Komeza. Yego. Gusa nge nawe tubyarana buri saha nk'umubu. Birenze no gusara. Naho abana bo ni bangahe? Sibye ko bamwe nabibuka. Tubwira aho wibuka. Burase si 900. Boss abaye se kandi. Bavandimwe rwose ntacyo dupfa. Ntago mbazi ntaje ni muzi ngo ndabahemukira ngo mubura akazi gusa ndagira ngo mbabwire ko muri mwese nta muntu n'umwe ufite amahirwe yo kuba yabona kano kazi. Kubera iki se boss? Impamvu nuko mu byo mwagombaga kuba mujuje hano kuri liste icyambere mu gihuriyeho mwese. Boss ngaho tubwira icya kabiri. Icya kabiri nuko buri wese agomba kujya ahora aza hano mu kazi yambaye costume nk'umwavoka. Rero gose nge ningi nambaye nayiteka roye. Wewe wamaze kuva kuri liste. Wewe waruguru.
narayiguze bukeye bwaho randiro darayinyaka kuko nari nabuze amafaranga yo kwishyura inzu. iwanyu bariyahuye se? ibe nawe sha nawe ntabwo ukiri ku rutonde. ngereka mbe nihagurukiye n'ubu ndabona hano hantu nta kazi gahari. byiza cyane nkunze ko wabimenye kare. muhaye 0/30 mwaye muri gukorera. sinanakubwira ngo urabeho wakigomewe. akazi kawe sha n'upfu uzihama. Nagaruka nkubwire. umbwira iki se? Muzagaruka ubutaha. gatahana n'imitsi kagusiga wa mutindu. Kuma n'akazi kawe.